Artileri pasukan Rusia menghancurkan mortir angkatan bersenjata Ukraina di Limansky. Rekaman detik-detik penghancuran ramai beredar di Telegram pada Rabu 2 November 2022. Dalam keterangan unggahan, disebutkan di arah Limansky, artileri Rusia selama pertarungan kontra baterai mengenai kru mortir Ukraina yang bergerak di dalam mobil. Dua serangan diklaim berhasil menghabisi pasukan dan mortir Ukraina. Dampak serangan juga terekam kamera drone Rusia, dan diketahui perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Rabu 2 November 2022 telah berlangsung selama 252 hari. Kabar terbaru diantaranya adalah Kiev dilanda krisis energi akibat sekitar 40% infrastruktur pembangkit listriknya rusak diserang pasukan militer Rusia hingga hujan rudal di pemukiman Ukraina. Ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе города Купянск Харьковской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника, 189 районов. Населенных пунктов Никольская, Комсомольский, Вольная, Донецкая Народная Республика, Коломенчига, Каменка, Глубоко, Сосновый, Луганская Народная Республика, Мечникова, Харьковская область. Кроме того, в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня «Хаймер». В районах населенных пунктов Бублят, Кошевой, Донецкой Народной Республики, Антоновка, Новая Каховка, Ольговка, Вершеправнева, Львова. Один реактивный снаряд СЗО «Альтат»,